Akasbani Imphal Wahengbam Rajesh na pau pajari ahanbada maruba pau Numit humnigi Manipur Kongsata Ladiba Kendri Griha Raja Mantri Bandi Sanjay Kumar ngasi None Jila the Paikaliba Chakot Thorangi Tabak Thorom Singh Yangshin Gani Imphal digi paikikadaba flight masing hengatnaba amasung aeroplane bara hantabinaba MLA Sangtem Susindrona Civil Aviation Mantraloy gi Secretary da taksin kre amasung Special Intensive Revision na mitop sing masak khangdokpada chawna mating origani haina sarkar na phongdokre केंद्र के गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ngasi नोने जिला दसतुना जिला अदुगी डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिशियल सिंह अमसुंग मफम अदुगी मियांग पुन्ना मिफम पांगतोकनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अमा ओइबा जिला असिगी थबक थोरम सिगी फिबमसु येंगसिंगनी महांगना पंदुना लेरिबा थबक थोरम सिंग लोइसिनबा जिला असिगी मियांग वारी सानगनी मंत्रीना जिला अदुदा पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा प्रोजेक्ट सिंगी फिबमसु येंगसिनगनी नुमित हुमनिगी खोंगसता केंद्र की मंत्री असि ngarang बीर टिकेंद्रजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखिबनी तुंगदा ऑल सेक्रेटरीट लेबा कॉन्फ्रेंस हॉल द मिफम पांगतोक्तुना केंद्र सरकार की तोंगान तोंगान बा स्कीम सिंग अमसुंग ग्रोस बजेटरी सपोर्ट की चादा तारागी मतंग वाफम क्या खनखी लांजेनदुना लेरिबा मियोई सिंगी खुंदा लैताहनबा अमसुंग मखोइबु तेंगबांगनबगिदमक केंद्र की गृह मंत्रालयना थादखिबा सेमफंगी मतंगदसु वाफम क्या खनखी हरि मिफम अदुदा केंद्र की मंत्री असिना राज्यसदा पाइखलिबा तोंगान तोंगान बा फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंग निंगथिजना पाइखलनबा अमसुंग पंदुना लेरिबा थबकसिंग अथुबा मतमदा लोइसिनबा पाउताक पिकी तुंगदा केंद्र की मंत्री असिना राजभवन दा चतुना राज्यपाल अजय कुमार भलागा उनखी मंत्री ना हयेंग चुराचांदपुर जिला दा चतुना मफम अदुगी ऑफिशियल सिंगा उनदुना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट अमा ओइरिबा चुराचांदपुर की थबक थोरम सिंगी फिबम येंगसिनगनी महांगना जिला अदुदा पाइखलिबा प्रोजेक्ट सिंगी मफम सिंग दा चतुना येंगसिनगनी अमसुंग मफम अदुगी लुसिंगबा सिंगा स्टेक होल्डर सिंगा उनदुना राज्य सिदा हौजिक ओइरिबा फिबम सिंगी मतंगदा लोइसिनबा वाफम क्या खनगनी हारि Security Force na राज्य सिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा थीहुंबिगी थबक लेप्तना चथरी अकनबा सेक्सिल थौरांगा लोइनना नेशनल हाईवे 37 दा तंगाई फदना चंगबा पोलम सिंग पुबा गाड़ी चहुम मरफु माथोय असोयंगम यावदना पुसिलक्रे मणिपुर पुलिस की पाउन हाई सिक्योरिटी फोर्स नंगारंग कांगपोपी जिला की न्यू कैथेल मांबी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लोइबोल खुल अमसुंग चराई पंदोंगबा पार्ट 1 गी ताइनबा उमंगदगी 12 बोर राइफल अनि .22 राइफल अमा कंट्रीमेट पंपी लॉन्चर अमा हैंडसेट अमा अमसुंग .22 गी काप यारिबा मरु कुन फंगले हाइरी अमरोमदा सिक्योरिटी फोर्स ना इम्फाल ईस्ट जिला की लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा नोंग्रेंग अवांग लैकाइदगी UPPK की मियोय अमा फारे सिक्योरिटी फोर्स ना कांगपोपी जिला की कांगसु पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लांगजोल अमसुंग वाफोंग खुलगी लोनबा मफम सिंग अमदी सोंगलुम खुलदा थारंबा पोपी पांबी सिंग यांततुना मांगनख्रे लम एकर कुंथ्रा रोमदा थारंबा पोपी सिंग अदुगा लोइनना मफम अदुदा लेरंबा खांगपोक्संग अहुम हारबेग अहुम अमसुंग चानबा थुम मांगता हनख्रे मफम अदुदा मई चाकलबा जिप्सी गाड़ी अनि अमसु लेरंबा थेंगनखी हाइरी मणिपुर ngarang मियोय मरफुद्रा मापन नौना डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी पुन्ना सैंपल चनी टेस्ट तौबदा मियोय मरफुद्रा मापन अदु पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी बनी जेनिम्स हॉस्पिटल दा सैंपल चाम निफु मापन टेस्ट तौबदा मियोय हुमुद्रा तरेत डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनखी रिम्स हॉस्पिटल दना मियोय यांखै टेस्ट तौबदा कुनमाथोय पॉजिटिव ओइकी लनाई हॉस्पिटल सिंगदा सैंपल अमा टेस्ट तौबदा अमा पॉजिटिव ओइकी बीजेपी लुसिंगबा नोंथोमम बिरेन हाई गृह मंत्री अमित शाह ना इंग्लिशिंग अनि कुमापन फावबगी मनुंगदा लेबाक असिदा ड्रग सुंगबा अमसुंग सप्लाई तबगी थबक पुमुत मुथतलगनी हाइना लाउथोकिबा असिमक यामना थागतनिंगाइनी गृह मंत्री ना असिगुम वाफम थौनाफना फोंगथोकिबा असि थागतनिंगाइनी हाइरदुना श्री बिरेन हाई भारत असि मापांगल कनब लेबाक अमा ओइना हौगलगली लेबाक असिगी नागरिक सिंह नाहा सिंह अमदी महौसादगी लेरकलबा जाति कांगरुप सिंह असिगुम थौरांग असिना ड्रग की समस्या सिंहदगी पुंको कोकपा ngамहलगनी मांग हाई मियांगी अचेतपा फिरेप अमना असिगुम थौरांग असि माई पाकपा ओहनबा ngамगनी MLA लाइसांगतेम सुसिंद्रोना केंद्र की सिविल एविएशन मंत्रालय की सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा एरोप्लेन की बरा ममल हंथहनबिनबा अमदी इम्फाल दगी कोलकाता अमसुंग इम्फाल दगी गुवाहाटी पाइबगी फ्लाइट हेंगत हनबिनबा तक्सिनख्रे श्री समीर कुमार सिन्हा इब चिठी अमदा श्री सुसिंद्रोना हाइरिबा फ्लाइट रूट अनि असि राज्य सिगी महिरोइसिंग अना लायंगीदमक सरकार की ऑफिशियल सिंग अमसुंग कारबारगी दमक यामना मरु ओइबा लंबिनी अदुमैनमक अकक्नबा फ्लाइट लेबना मियामगी चथोक चसिंदा चावना खुदोंग चादबा मायोकनले
airlines kharna ahenba bhara lauriba asi yengsinbiduna miyamna thengnariba khudong chadaba sing asi ko onbiu mantraloina athuba matamda thabak laukhatpinaba mahakna secretary gi pungling chingchin ki tabiriba pawasi akasbani imphal degini. Election Commission of India na ngasi special intensive revision SIR gi anisuba round hogdolagani thaurang asina raija mapan amasung union territory ahungi voter koti yankai mathoi konsingani. Paksan na pangtholiba electoral roll gi revision asi mathang chahi February 3 ta final electoral roll phongduna loisingani. Special intensive revision gi enumeration stage ngasidegi hauraga December 3 phawa chathagani. Draft electoral roll na December 8 da phongani. Bharat na ningkha tamlaba matung asigumba revision pangthok asi handaki asina 8 lak subani. Aroiboina ing 2002 amasung 2003 gi marakta pangthokre. Special intensive revision pangthokpa asina voter singi pokpham khangdokpa ngamgani sarkar gi paun hai thaurang asina nagarik amagi chapchaba masak khangdokpa ngamgani maruoina handakta Bangladesh amasung Myanmar dagi ain kaina mitop sing changsilakraba matung masina misak khangdokpada chawna mateng oiragani. Maragasda lagliba sagolse numita vote thada nagadriwa Bihar Vidhan Sabha Mikhal gi vote khombagi thabak matam ngasina loire NDA amasung Grand Alliance ki kangbu singi star campaigner singna ngamjabi thadana voter singi pungning chingchinna bahonari. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi Bihar da Mera Budh sabse majbut haiba thorangi makhada nupi singa wari sanagani. Wari sanagadoriba asigi matangda Pradhan Mantri na hai Bihar Vidhan Sabha Mikhalda BJP amasung NDA chungchinaba kangbu sing mai pakna bahonabada nupi singi chawrba thokdang lai. Mangnai Mikhal gi campaign singda nupi sing mapung phana yausilakpa asina Bihar da Ganatantra ki oiba lambi hena mapangal kangkhal halagani. Bihar Vidhan Sabha Mikhal gi anisuba tangka gi vote khombagi thabaksu kangkhalagli amana amabu hunduna ngangnaba yum changduna vote khomba road show pangthokpa Mikhal gi rally pangthokpana mapung oiba saktam oiri. Ahanba tangkak asida Vidhan Sabha Kendra chama kunmathoi da Mikhal pangthokani anisuba tangkaktana Vidhan Sabha Kendra chama kunithoi da thasgi 13 da vote thadagani vote masing November 13 da thigani. Kendra ki Personal Public Grievances amasung Pensions ki Raja Mantri Dr. Jitendra Singh na hari pensioner singi digital mode life certificate hogdokpa asina sarkar na digital empowerment ki thabak paikhaliba asigi laraba khudam amani. Thaurang asina chatpa ngamdraba naduna leriba amadi ahal orba pensioner singda chawna khudong chaba piragani. Ngasi phongba pawse singi maroi pawsik dangba Khangembam James leire James. Thakachari Rajesh. Ministry of State Home Bandi Sanjay Imphal da thunglakre Central Scheme gi chada tara gross budgetary support ki matang da yengsin kre haina sanalebak pauche da ani suba headline tawduna phongli. Manipur gi hanagi CM gi ni haiba leak oikiva audio clip temper tawi Supreme Court haiba paw ama punafam pauche da ahan ba headline tawduna phongli. Manipur da tourist lakpagi mashing khanghan hanthakre kumja lising ani ga 38 kunda tourist lak ama lising Humdra mapan hena laklambadu kumja lising ani kunmari kunmanga da tourist lising 33 khak lakre haina huyanan pau cheda muroiba pau ena phongli. Relief camp tat leiriba IDP singda direct benefit transfer gi khutang da mioi amada nomada lupa marfu mari pirgani haina Shanghai Express English edition da headline tawduna phongli. Imphal Guwahati ki flight atongmal awang nungpo ki atay state singdagi chada chatret heli haiba paw ama Shanghai Express pauche da ahan ba headline tawduna phongli. Paw asigi sub headline oina flight to atongman yengsinna ba taksin kre haiba paw ama phongli. Layong khangdana okta sandurak pa laina asi athuba matamda veterinary department na yengsinna ba association na taksin kre haiba paw ama naharol gi thodang da anchor kalam ba phongli. Entrepreneurship Development Program hogdok kibagi paw ama Manipur Mail da headline tawduna phongli. Mizoram da lupa koti nifu mangagi drug phabagi paw People's Chronicle da maru oiba paw ina phongli. Tamenglong gi lambi kharada rigid pavement thaba ngarang dagi hokre haina Ganfu Mail da maru oiba paw ina phongli. Amur Falcon gi matang da Tamenglong College da awareness camp ama pangthokre haiba paw ama Tamenglong Times da maru oiba paw ina phongli. Rajesh. Thakachari James aroibada maroiba paw numin humnigi Manipur khongchata leiriba kendriya griha raja mantri Bandi Sanjay Kumar ngasi none jila da paikhaliba chakko thorangi thabak thorom sing yangsin gani. Imphal dagi paikhigadaba flight masing henganaba amasung aeroplane bala hanthabinaba MLA Laisangthem Susindrona Civil Aviation Mantraloy gi secretary taksin khre amasung special intensive revision na mitop sing masak khangdokpada chawna mateng organi haina sarkarna phongdokli paw loijare.